namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, namhla ta kha la Mthimbane, loyi nga ta khe link of course na manager Philani. Yeah, so hi ti 29 ta April no fika hlamala mina ni hlamasa statement xi nga fika xi tsariwa hi Mthimbane hi ta vheta yi nghena ka xona vhele. Yeah, so hi fike hi vona fika tsala ku ku lwela ntiyiso a ri ku zameni ku va a kuma ndlela ya nhlonipho yo va a kota ku va a hi tivisa xitiviso lexiwani of course but swi le ku n'wi tikeleni swinene ku va a kuma marito ya straight if lewa a hi ndlela ya straight yo va a tivisa i kombela of course hi n'wi pfuna ne ka ti-comments kwala ka post yalewa swi ta i ta tsaka swinene in that way loko hi n'wi pfuna i ndlela tlhela kombisa ku a nga tsaki hikuva a veka swilo swa personal a ni tivi ni nga swi hlamusela xinjhani mina eka social media of course mara ti-fans ta yena of course fike ti swi tiva ku yena as an artist i yime njhani okay. And then I'm not longer working with a certain manager that you know. Because I certain and David guys a certain manager. Ish. I read. Okay. Not a certain manager. I read. Okay guys, sorry if a certain manager so it's more like I'm wrong. So of course a certain manager manager plan because you I can manager. Yeah, even then South Africa kombisa ku I'm now independent till further notice. So independent struggle like what the rhangela swo ku na tigigi yana nga ta kha swi endla everything swi ta swi ri under yena and stuff like that okay. Emdeni tlha kombisa ku twisisana leswaku post leyi a hi post yo lwa or ku va yi onhela munhu un'wana vito okay. A kombisa ku leswiwa ko xi tivisa of course eka ti-fans ta na ti-followers leswaku va nga vi blank va nga twisisi ku ndleka yini va fika va swi tiva ku ni ya kwini and stuff like that. So reason yo va nga ri tsalaka vito ra manager Philani i ku hi yena laha a nga la ku yi onhela vito hi leswi a swi kombisaka hi yena laha Mthimbane okay. Ya ni nghene ka ti-comments ni zama ku cheka if ni nga yi kuma manager Philani a ni yi kuma nga yi khomentanga nchumu ndi chekini ti-comments to hambanahambana laniwa a ni zangi ku yi vona yi khomentini mina a ni yi vonanga ni le ka page ra yona ni nghenini nakona ni za ni vona yi va yi poste nchumu ku ya hi yona swi nga related na Mthimbane ni tiku why yona yi nga postangi laha hi ku na mhaka leyiwa. So if mhaka leyi ntiyiso so mina I have so many questions guys, I have so many questions ku why va fika va hambana because a ni kha ni cheka akhawunti ya yena ni swi vona ku tigigi va kha ti kuma there and there tanihi leswi mi swi tiva ku i hip hop artist loko ze a za a kha ti kuma there and there swi va kha swi vula swin'wana because a ni ma swo category leyi ya vona leyi va yi kha yi tika la ka Gaza la se swi hetelele ni kuma ku ni nga koti ku swi twisisa ku reason ya separation ku nga ku ri yini as you can see na tigigi ti ve kona like vo March ma swona ku for a hip hop artist ma swi twisisa na vona ku mina ni vona ti hlayini ti-guys ni vona ti hlayini tigigi laha so a ni swi twisisi mina ku why va hambanini loko ri mpela va hambana ku hi leswi a swi vulaka la ku manager Philani of course a yi za yi ta in the picture yi kota ku hi hlamusela ku nga kha ku ndleka yini unless if ko va marketing strategy because ta kha humesa project ya yena ni vona a swi postini la as you can see risimu ra khoveri i N'wamathebula ri nga ta kha ri hume hi 4 May unless if ondla marketing strategy loko vhele debate yi nga va kona of course ku laha a nga tsalangi no i manager Philani i yo tsala ku a certain manager mara ku ani hina ha swi tiva ku a tirhana na manager Philani so leswi hi nga ta swi vula ku mina leswi nga ta swi vula guys ku mhani swi twisi ku va hambanini hi ku mhani vona va tirha kahle ku from ku ya ku hi le handle mina swi ni swi vonisa swona
Okay, mi ku na tigigari ku ti kumeni I mean responsibility ya mina is to make sure ku artist ya yena of course yi va kha yi kuma tigigi va kha va ndla mali that way. I mean a ri ku swi endleni sweswo swo recorder i artist yi fika yi va yi kha yi make sure ku ya tindlela sweswo and stuff like that. So if I marketing strategy guys mina ku vula ntiyiso a ni twisisi ku va va hambanini. I think swi nga va very very important ku va ku ri vona va hi byelaka xitori xa vona ku why va hambanini because mina a ni swi twisisi this time around a ku vangi na drama a hi vonangi drama. Mhaka a ni tivi a ni koti ku twisisa kumbexani mhaka liya ya issue liya kambe ku a ni ku vi ku huma track liya yi nga kona liya ya mpandla ya ma yi hleketa mara guys ku va humese beef song a ni voni ku swi nga ze swi ndla ku manager plan va hambanise hi sweswo. A ridzi guys tsala mavonelo ya n'wina lama a ni swi twisi ku va hambanini guys mo tsala mavonelo ya n'wina on the comment section hi leswo.